بسم اللہ الرحمن الرحیم لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو كانوا آباءہم او ابناءہم او اخوانہم او عشیرتہم اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وأیدہم بروح منہ ویدخلوہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ بعد از حمد و صلات خطبہ دے اندر قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید دی ایک آیہ مقدسہ تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا ہے جس دے اندر کامل ایمان والیاں دی ایک خاص خوبی بیان فرمائی گئی ہے جس دے اندر او خاص خوبی ہوئے گی وہی کامیاب ہوئے گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ہے لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو كانوا آباءہم او ابناءہم او اخوانہم او عشیرتہم کہ تسی کدی بھی انہاں لوگاں نوں جڑے اللہ تبارک و تعالیٰ دی ذات تے اور قیامت والے دن تے ایمان رکھدے نے انج کدی بھی نہیں پاؤ گے کہ انہاں لوکاں نے انہاں نال دوستی کیتی ہوئے جنہاں اللہ رسول دے نال دشمنی کیتی ہوئے۔ جنہاں اللہ رسول نال دشمنی کیتی ہوئے گی انہاں نالوں کدی بھی دوستی نہیں لگان گے۔ اس دے وچ آئے جڑے اللہ تے ایمان رکھدے نے اور آخرت والے دن تے ایمان رکھدے نے، جتھے بھی قرآن اور حدیث چاہے کہ جڑا اللہ اور آخرت دے دن تے ایمان رکھدا اس تو مراد ہوندا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دی ذاتی گرامی، نبیاں تے رسولاں تے تمام آسمانی کتابوں اور صحیفیاں تے جنت دوزخ دے حق ہون تے میزان تے نامہ اعمال دا وزن ہون تے جتنا معاملات ہیں نے یعنی ایمان بالغیب فرشتیاں تے ایمان لے آونا یہ سارا اس دے اندر شامل ہے۔ ایک ابتدا تو شروع ہوئی ہے گل تے جتھے جا کے انتہا ہونی ہے وہ کر دیتی گئی او دے اندر جو آمنا سب تے ایمان لے آونا ضروری ہے کہ جڑا بندہ مومن ہے وہ کدی بھی انہاں بندیاں نال دوستی نہیں لائے گا جنہ اللہ اور اس دے رسول دے نال دشمنی کیتی ہوئے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ اگرچہ او بندے جنہ اللہ رسول نال دشمنی کیتی ہے او دے پیو دادے کیوں نہ ہون او ابناءہم یا او دے پتر ہی کیوں نہ اللہ رسول دے دشمن ہو جان پھر وہ اپنے پتراں نال بھی پیار نہیں کرے گا۔ او اخوانہم یا او دے بھائی کیوں نہ ہون وہ پھر اپنے بھائیاں نال بھی دشمنی رکھے گا دوستی نہیں رکھے گا۔ او عشیرتہم یا انہاں دا کنبہ ہی کیوں نہ ہوئے خاندان ہی کیوں نہ ہوئے قبیلہ ہی کیوں نہ ہوئے
لیکن اگر وہ قبیلہ خاندان اللہ رسول نال دشمنی رکھدا ہے تو یہ انہاں نال دوستی نہیں لگائے دا۔ اس دا منظر صحابہ کرام علیہم رضوان نے پیش کیتا ہے حضور دی بارگاہ وچ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے والد یہ اسلام انہاں قبول نہیں کیتا سی، انہاں کولوں کوئی نامناسب جملہ زبان تو نکل گیا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے باپ دے بڑا سخت تھپڑ ماریا۔ نبی کریم علیہ السلام نے پوچھا انج کیوں کیتا جے؟ انہاں عرض کیتی اگر میرے ہاتھ وچ اس وقت تلوار ہوندی میں ساری اتار دینا سی، کیوں نہ تواڈے بارے جملہ درست نہیں بولیا یا رسول اللہ۔ حضرت عمر فاروق نے خود بدر دے مقام تے اپنے ماموں دی گردن لائی ہے کہ وہ رسول اللہ دی دشمنی وچ آیا ہے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے اپنے باپ دا سر اتار دیتا سی۔ اسی طرح دیگر صحابہ کرام علیہم رضوان انہوں نے یہ سارا منظر پیش کیتا وے کہ پاویں انہوں دے خاندان والے سن، انہوں دے پرا سن، پیو سن، اگر وہ رسول اللہ دے دشمن سن تو انہوں نال دوستی نہیں لائی۔ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، رب فرماندا ہے اے او لوگ نے جنہاں دے دلاں وچ میں ایمان پختہ کر دیتا ہے۔ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ، اور رب فرماندا ہے میں اپنی طرف روح الامین دے ذریعے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام دے ذریعے انہاں دی مدد کیتی ہے۔ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا، اور رب فرماندا ہے اسی انہاں لوکاں نو باغات دے اندر داخل کران گے، جنتاں دے اندر داخل کران گے جنہاں دے نیچے تو نہراں جاری ہون گیاں اور وہ اتھے ہمیشہ رہن گے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ انہاں نال راضی ہے اور او رب نال راضی نے۔ اولئک حزب اللہ، رب فرماندا ہے اے اللہ دی جماعت ہے۔ الا ان حزب اللہ هم المفلحون، سن لو خبردار بے شک اللہ دی جماعت والے لوگ ہی کامیاب نے۔ یعنی جنہاں اللہ رسول دے نال دشمنی کرن والے نال دوستی نہیں لگائی وہ بندے کامیاب نے۔ اور کسی شاعر نے کیا خوب کیا سی کہ کوئی بندہ جتنا بھی بلند درجے تے پہنچ جائے وہ اس دا مقام حاصل نہیں کر سکتا جدی نسبت رسول اللہ نال ہو گئی ہے۔ شاعر نے کیا خوب کیا سی، ذرہ خاکم والے بمہردار دوستی، میں ایک خاک دا ذرہ واں لیکن میری دوستی او آفتاب نالے، سورج نالے، پائے کوباں تا فراز آسماں خواہم شدن، تے او آفتاب اور او دیاں کرناں ذریاں نو بلندیاں تک پہنچا دینیاں نے۔ جیڑا آفتاب نال دوستی لگا لے گا او آفتاب اور اس دی کرناں شعاواں روشنی او انہاں ذریاں نو بھی بلندیاں تے لے جان گیاں۔ اس سارے منظر تو مراد کہ جڑا رسول اللہ نال نسبت رکھ لے گا وہ اس نسبت دی وجہ تی بلندیاں تے پہنچ جائے گا۔ کہ ابو جہل نے نسبت نہ رکھی جہنم دے طرف چلا گیا، جنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات ایمان لیندا آپ دی بارگاہ حاضر ہو کے شرف صحابیت حاصل کیتا، اللہ تبارک و تعالی نے انہوں نے آسمان دیاں بلندیاں تے پہنچا دیتا۔ اور اوہی جڑے آسمان دیاں بلندیاں تے پہنچے سن انہاں وچوں ایک صحابی سن حضرت سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سیر و اعلام النبلاء دے اندر امام ذہبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس چیز نو لکھیا وے، اور الاصابہ فی تمییز الصحابہ اس دے اندر امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حضرت سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا جس وقت اس دنیا تو جان دا وقت آیا تے انہوں نے ایک چٹھی لکھی سی،
ਉਸ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ ਦੇ ਆਸ਼ਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਸੀਹਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਨਸੀਹਤ ਸੁਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ। ਇੰਨਹੁ ਲਾ ਉਜ਼ਰਾ ਲਕੁਮ ਇੰਦੱਲਾਹਿ ਵਬਲਿਗ ਕੌਮਕ ਮਿੰਨੀ ਸਲਾਮ ਵकुल लहुम इन्न सादन यकूल लकुम इन खुलिसा इला नबीयकुम व मिनकुम आइनुन ततरीफु। उन्हें फरमाया कि ए लोगो क़यामत वाले दिन अल्लाह दी बारगाह विच तुहाडा कोई उज़र पेश नहीं कीता होया कबूल होएगा, और मैं अपनी कौम नू सलाम भेजना और उन्होंने कहना कि साध तुहानू नसीहत कर रहा है कि अगर तुहाडे जिंदा होंदियां तुहाडी ये अख झपकने दा वक्त मौजूद है, तुहानू रब ये इतनी भी जिंदगी दिती है कि तुहाडी अख झपकने दा वक्त तुहाडे कोले ये दुनिया ते मौजूद है, यानी तुसां ये जिंदा हो। अख ही ना झपकनी है ना जड़ा जिंदा है। तो उन्हें फरमाया अख झपकने वाला शख्स ये मौजूद है होवे मुसलमान, तो ओदे होंदियां नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी ज़ात ते तानो तशनी कीता जाए, उन्हां दी तौहीन कीती जाए, और तुसां उन्हां कोल बदला ना लै सको, तो ऐ मुसलमान फिर क़यामत वाले दिहाड़े रब दी बारगाह च तेरा पेश कीते होया उज़र कबूल नहीं किया जाएगा। कह कौन रहे ने? हज़रत सैयदना साद रदी अल्लाह तआला अन्हु। हज़रत साद रदी अल्लाह तआला अन्हु आपने कितना खूबसूरत पैगाम दिता। आपने फरमाया कि ए लोगो अगर तुहाडी जिंदगी दे अंदर तुहाडे नबी दी तौहीन हो जाए तो तुसां उस दुश्मन को बदला ना लै सको, उस गुस्ताख नू ख़त्म ना कर सको, तो ये याद रख लियो क़यामत वाले दिहाड़े रब दी बारगाह विच तुहाडा कोई उज़र कबूल नहीं किया जाएगा। तो आलिम मदीना इमाम दारिल हिजरा हज़रत सैयदना इमाम मालिक बिन अनस रदी अल्लाह तआला अन्हु आप को पूछा गया सी, या हज़रत दसो कि अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी ज़ात ते तानो तशनी किया जाए, उन्हां दी तौहीन की जाए, गुस्ताही की जाए, तो की कुछ अगर उम्मत एक्शन नहीं लैंदी तो की कुछ आप फरमाते हो? आप आलिम हो। उन्हें तारीखी जुमला इरशाद फरमाया, उन्हें फरमाया मा बकाउल उम्मति बाद शतमी नबीहा, कि उम्मत दे नबी दी तौहीन तो बाद अगर उम्मत मजमूई तौर ते नबी दे गुस्ताख को बदला नहीं लै सकी तो उस उम्मत नू इस दुनिया ते जिंदा रहने का हक मौजूद ही नहीं। और यही सबक एक आशिक सादिक इमामुल गैरत फना फिर रसूल हज़रत अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह उन्हें सारी ज़िंदगी कौम नू सुनाया है। उन्हें क्या सी कि अगर नबी दी नामूस ते हमला होवे ते तुसी उस दा दिफा ना कर सको तो फिर तुहानू भी जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला सानू दीन इस्लाम दा फहम नसीब फरमाए और उस दे मुताबिक अमल दी भी तौफीक नसीब फरमाए, और अल्लाह तबारक व तआला सानू इस हदीस पाक ते भी अमल दी तौफीक नसीब फरमाए। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया सी, मन अहब्ब लिल्लाहि व अबगद लिल्लाहि व आता लिल्लाहि व मना लिल्लाहि फ़क़द इस्तकमल ईमान, कि जिदे नाल मुहब्बत करनी जे अल्लाह दी रज़ा वास्ते करनी जे, जिदे नाल नफरत करनी जे अल्लाह दी रज़ा वास्ते करनी जे, किसी नू कोई शै देनी जे ते अल्लाह दी रज़ा वास्ते देनी जे, किसी नू कोई शै नहीं देनी उहदे कोलों रोक के रखनी है ते अल्लाह दी रज़ा वास्ते रोकनी है। जिस वक्त तुहाडे चारे कम मुहब्बत करो अल्लाह दी रज़ा वास्ते, नफरत करनी है अल्लाह दी रज़ा वास्ते, किसी नू देना ते अल्लाह दी रज़ा वास्ते, किसी नू नहीं देना ते अल्लाह दी रज़ा वास्ते नहीं दिता, कि उत्थे अल्लाह ने मना कीती आवे, फ़क़द इस्तकमल ईमान, फिर तुसी कामिल ईमान वाले हो जाओगे। अल्लाह करीम सानू अमल दी तौफीक नसीब फरमाए। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह।